kandi muri Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 ushitse ku 9. maze kumva izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuritera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, usabira abagaragu bawe b'Abisirayeli natura izaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amategeko yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanje mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije ngabahatuza izina ryanjye. Basomye neza ari kurangiza wari urangije ukuntu. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Tubanjije gushima Imana yo mu ijuru, Imana yatuyoboye mu rugenzi rutoroshe, urugenzi rwari rugoye tugize nk'iminsi tutagenda, kugira ngo uve Buvira uce kubwegera uzamuke Remera ushikire mu Gifuni numara uhuruke hano, nabonye atari urugendo rworoshye. Baciye mu nzira isa n'igoye, imwe yasize ukugenda hamwe musibura, zararemereye ariko ukuboko kw'Imana kwajanye natwe. Imana yo mu ijuru ko yatuyoboye mu rugendo, bizegira harabura icyumweru kugira ngo kweza amezi 2 ndi mu rugenzi. Imana rero yakoze ibyo bintu ikaduhurutsa hano amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ikindi turabashimiye cyane kubw'ikaze mwaduhaye, guhera kuri pasiteri kuva twabivuga, mwakoranyije amatorero yose ya Kadese n'abandi mwatumiye, zari gukunda ko bidashoboka, ariko Imana ibaha umugisha yuko mwafashe uwo mwanya mugatumira bose, mukaba mwabonetse mwese. Imana ibaha umugisha. No kubw'ikaze mwaduhaye, databaha umugisha. Ese murishimye? Oyaye timwishimye pi, nibwa bujyaje bugira winya abishimye bazabyerekana. Murasa n'abacanganyikiwe, rero mworeka gucanganyikirwa ibyo murimo, mworeka gucanganyikirwa. Ni ukuvuga ngo umushyitsi iyo utamweretse ibyishimo n'icyo yazanye aza gisubizayo, siko ba? None mufite ikihe kibazo? Ye? Amen. Kugira ngo twerekane ibyishimo twese, siko? Imana ibaha umugisha. Kindi ndashimiye itimu yanyakiriye kuva nagera hano mu Minembwe, mukozi w'Imana Zikiyeri ni groupe bakorana. Imana n'ukuri izabaha umugisha. Iyi minsi yose ngira ngo naje kuwa mbere, numva turi ku cyumweru, iyi nga ryose rirashize. Uzukuri zo bakoze n'abansuye n'abagize icyo bakora ku bwanje, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Koza muri Imana icyubahiro. Haleluya. Hari ikintu cyanteye ubwoba, ndavuga ngo iki gihugu cyagize ikibazo gikomeye. Ati kubera iki? Ibintu mwaciyemo mperuka hano ngiye gukwiza imyaka 4 mvuye hano.
nasize muri mu masasu, siga mumerewe nabi kandi ngenda mbabaye. Turi kumwe? Ubutumwa nari maze gutanga nagiye njana n'ibitutsi binkurikiye ngo kavuze ntibovugaga ngo umuntu bovuga ngo ka b'abanyantege nke banga Imana ngo kavuze ngo intambara ngo irashize ngo none intambara irasaze. Ariko muza mwibuka ko sika niba mpagurutse n'Imana ibimpagurukiye, nta burenganzira ufite ko kuntondagira utarampamagaye utarantuye. Hanyuma Imana iravuga ngo intambara irashize, ariko itanga kondisiyo y'amagambo ane. Amagambo ane narayavuze. Muri ayo magambo ane nta na kimwe mwakurikije na kimwe. None niba Imana ibibabwiye ngo intambara irashize ariko nimumara mukora iki? Timugikore. Ni Alisa ubu bivuze cyangwa ni Imana ibivuze? Nimusubize. None kuki muvuga ngo karavuze ngo none intambara ngo zirabaye ngo none inka ngo zongeye gushira? Abafite amakosa ni bande? Ni Imana cyangwa ni mwebwe? None akanwa mwagwaye niyo mpamvu gukira kwanyu kugoye. Kandi uzirinde gutunga umuhanuzi watumwe n'Imana ngo upfa kumutunga urutoki, muzogira ikibazo gikomeye. Ibintu by'Imana mwabifashe nk'ibintu byanyu, mwagize Imana nka muzara wanyu, icyo mushaka cyose uravuga, ariko akanwa kawe ni kuzozira. Akanwa kanyu mufite k'amagambo mabi niko muzozira. Imana ibababarire. Amen. Ntabwo ari agakobwa nahabagawe n'Imana, muri mwe ntawampamagaye nzovuga icyo Imana yambwiye gukora, sinzovuga icyo we ushaka. Icyo mugende mukimenye, sifite ubwoba bwanyu. Mwarasaze, amapepo yarabashajije kwanga Imana, mwazi Imana, usigaye wumva gusa wogenda wica icyo ubonye cyose ugakora, sifite ubwoba bwanyu. Mwebwe abasayifu banzi Imana, ntitufite ubwoba bwanyu. Mwebwe bwoko bwazi Imana, bubazi Imana, n'umuhanuzi wayo muba mushaka kugira ngo mumurigise. Timwondigisa, ntimwampamagaye. Iki cyumweru maze mwararoze kabisa kuroga itangaza cyarawa, ariko ndahagaze ndi muzima, nta gicurane, nta gasonga. Mwakoze ibishoboka byose, mwese muzoza kuroga bibasubire. Uzitonde utunga urutoki, uzitonde. Hano mwakominikanye, Musahadi mwe yaziva Bukavu, Musahada yaziva Bukavu, ngo nimutabare kahageze. Mwavuze Imana mukareka kuvuga ukumvaho jewe nokora iki Imana itanshyigikiye. Mureke gusakuza mu izina ryayo. Mwamenyereye Imana icyo kwatiro kirakubaho. Jewe ndababaye haguruswa ku gahato kubera mwebwe, mumiye nzira kubera mwebwe. Sifite kubabarira n'ijambo nari ngo ndacisha ku ruhande ngo niho musigara mumeze. Agira umuntu usakuza ndamwatura ijambo nyine ijambo. Imana ibababarire. Amen. Iterabwoba ko ndabona abagabo barakaye, mwarakaye, imitsi yareze, murakare cyane, urakare userutse uburakari bwawe bwose. Ariko Uwiteka icyo yagamije aragikora. Ogira haleluya. Yesu kumurakaye. Wanya bamwe ko baraje kuturika. Muriro. Bakeho.